M23 imaze kurasa abacancuro b'abanyamerika ba Blackwater, imaze kubafata amateka. Ngira ngo urabizi ko n'umuyobozi w'abacancuro ku isi ba Blackwater b'abanyamerika witwa Eric Prince nawe yarafashwe. Urabizi yarafashwe, yafatiwe Uvira. Nyanga sinzi uko bameze, n'umuntu w'umukire unarenze, ariko yafatiwe Uvira. Kwa makuru atubwira yuko ashobora kuba yarafashwe bamufatanya n'ikizungereza cy'umukobwa tanza bashije kumenya abari bo. Kandi tubibutsa yuko n'umwungirije ushinzwe operations ku isi mu Blackwater arungirije ngo Eric Prince nawe yaramaze iminsi afashwe. So n'abandi bantu 9. Ubwo no kuvuga ngo Kongo ifatanyije na Wazalendo, FDLR igafatanya na FARDC nyine ingabo za Kongo, igafatanya FDNB ingabo z'u Burundi, igafatanya n'ingabo za Tanzania. Urumva? So iranga amakuru turafite nuko ingabo za Tanzania zamaze kujya mu misozi miremire yo ngiyo bashaka ko kurasa minembwe na mikenke anyo kurasa mu baturage. Ibyo ni amakuru tugikurikiranira hafi aho ngaho, ariko ikigaragara nuko muri Kongo naho stability nta ihari. Gusa MONUSCO yamaze kugera muri Uvira, Wazalendo, FARDC, FDLR n'ababo bafatanyije bose na FDNB n'iki bose basubiye bavuye muri Uvira, ariko byakozwe mu buryo bwo kwikanga ko AFC M23 n'ubundi yatangiye kongera kwataka mu nkengero zayo. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye uri mu bihugu duturanye, u Rwanda, Tanzania, u Burundi ndetse n'ahandi hatandukanye. Ndagushuhuje ni wa mwanya wacu w'amakuru n'ikiganiro cyacu aho twakiriye MS. Uraho neza? Muraho neza birati. Yego. Ni wa mwanya wacu rero kugira ngo udufashe gusesengura dufatanyije amakuru ndetse n'ibirimo biravugwa hanze aha ku mugabane w'Uburayi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murakoze cyane. Yego. Ngira ngo amakuru yacu twakabaye tuyahera hano hafi iwacu. Yego. Amakuru yacu tuyahere muri Kongo. Yego. Aho ikibuga cya Kisangani byaturukagaho amadrone yazaga kurasa mikenke no muri Minembwe. Yego. Yaje kuraswa. Icyo kibuga kine cyaje kuraswa na drone yaje irusha ubushobozi za drone zindi zabo. Uzuko abacancuro bakoreshaga drone za CH4 cyangwa se CH4 zo mu Bushinwa. Rero bavuga yuko M23 nta nubwo wazo warashwariwe. Iyo drone yaraje rero izari drone ya kamikaze, iraza ifata amakuru irongera isubirayo. Bigaragara ko iyo drone yari ku butumburuke bwo hejuru kurusha za zindi zabo, ku buryo yarifite n'ubushobozi bwo kuzihisha. So ubwo iyo drone yaragiye ijya mu kirere, uvuga ngo imanukira muri command system ya y'izo drone nyine ku kigo cy'indege cya Kisangani. So ikigo cy'indege kiraturika, abantu barahunze bahungira mu metero 30 n'umukono byaturitse cyane, ariko nyuma haze kumvikana urukundi guturika kudasanzwe. Bigaragara yuko na drone zari ziri mu bubiko nazo zagize gute, nazo zaturikijwe. N'ikimenyimenyi ubu ngubu za drone zarasaga Minembwe, zarasaga Uvira, zarasaga Mikenke, ntago zikirasayo. Ubu ndumva rero ibyo byaze kwemezwa n'umuyobozi wa ibyo byabaye mbere gato yuko umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa yari yatangaje yuko bazajya barasa umwanzi bahereye aho aturuka. Mbega bazajya barwanya ibitero bihereye aho byaturutse. Ubwo rero tuvuye muri Kongo tunyarukire gakeya ku kibazo gihari hano mu biyaga bigari. Hano mu biyaga bigari harimo ikibazo utamenye ko gihari. Ambasade ya Amerika muri Uganda yatangaje yuko itumanaho ryo itagenda neza rya X. Urumva? Ubwo rero muri ambasade se ni nka konsera cyangwa ambasade mu byo bari kimwe. Yego. Rero niba rero iki kintu cyarabayeho bikaba no muri Ethiopia, bikaba no muri Tanzania ndetse no mu baturanyi b'Abarundi, kandi ngo bigakurikirwa nuko indege ya Rwanda yayendaga kugwa ku Bujumbura ku kibuga cya Amerika Ndadaye itaguyeyo, ahubwo yavuye yendaga kugwa ku kibuga cya indege yendaga kugwa ku kibuga cya Amerika Ndadaye ya Rwanda. Yego.
ariko byarangiye itaguyeyo ijya kugwa ku kibuga cya Entebbe muri Uganda. Rero biravuga yuko hano mu biyaga bigari dutegereje niba hari ikintu cyiza kigiye kuba, niba hari ikintu kibi kigiye kuba ngo ntago tubizi. Ubwo ambasade za Amerika zirimo hano zifitemo akantu ko kuvuga ngo amakuru kuri X muyashakira ahandi, ubu ntabwo akora neza. Ubwo n'ubwa Tanzania, Burundi, Ethiopia, urumva n'ibindi bihugu hano rero ntabwo tuzi ko ntabwo tuzi kigiye gukurikira. Ubwo indege ya Rwanda yari igiye kuza kugwa mu Rwanda hano kuri Kanombe Airport, birangira ibonye ngo hadasa neza, nyine ibicu bitameze neza. Burya umuntu utwara indege cyangwa abategetsi b'indege babonye icyo kirere kitameze neza, bemere kugwa n'ahandi hafi aho ngaho babona ari heza. Urabona ko bagiye kugwa Entebbe, ababihuza bagahuza ibyo bintu byose tuvuze ruguru aho, bavuga yuko urebye mu birenete binini ushobora gusanga hari ikintu kirimo gutegurwa muri aka karere tutazi icyo ari cyo. Ubwo hagati aho ngaho ariko leta y'u Burundi ikaba ariyo ubona nyine ifitemo ubwoba bwinshi, yo na Kongo na Tanzania. Kandi ibyo bihugu tuzi ko aribyo bifatanyije kurwanya AFC M23. Ndetse tunibuka ko Amerika yamaze kuzana ingabo muri Kongo, ingabo zayo zirahari muri Kongo. So katurebe niba zizarwana na M23 imaze kurasa abacancuro b'abanyamerika ba Blackwater, imaze kubafata amateka. Njya ngo urabizi ko n'umuyobozi w'abacancuro ku isi ba Blackwater b'abanyamerika witwa Eric Prince nawe yarafashwe. Urabizi? Yarafashwe, yafatiwe Uvira. Nanga sinzi uko bameze, ni umuntu w'umukire unarenze, ariko yafatiwe Uvira. Kwa makuru tubwira yuko ashobora kuba yarafashwe bamufatanya n'ikizungereza cy'umukobwa, tanze abashije kumenya abari bo. Kandi tubibutsa yuko n'umwungirije ushinzwe operations ku isi ya Blackwater arungirije ngo Eric Prince nawe yaramaze iminsi afashwe. So n'abandi bantu 9. Urumva rero uruhande rwa Kongo ntabwo rumerewe neza. So Tshisekedi yagiye muri Amerika nk'ibisanzwe kujya gutakamba ngo babafashe baje mwihangane, ntabwo neze neza ko ibicurane za nkingo za Covid banzangira ngo bitazanyorohera. Nabona kuva nyiteje urukingo nsigaye ndwaye ibicurane ku buryo bukomeye. So wenda koraga gasiporo bikarangira, ariko nsigaye nkora gasiporo nkabona kurangira bigiye kuba ikibazo. Ubwo rero ikibazo gihari uruhande rwa Kongo, ubwo no kuvuga ngo Kongo ifatanyije na Wazalendo, FDLR igafatanya na FARDC nyine ingabo za Kongo, igafatanya FDNB ingabo z'u Burundi, igafatanya n'ingabo za Tanzania. Urumva? So iranga makuru turafite nuko ingabo za Tanzania zamaze kujya mu misozi miremire yo ngiyo bashaka ko kurasa minembwe na mikenke anyo kurasa mu baturage. Ibyo ni amakuru tugikurikiranira hafi aho ngaho, ariko ikigaragara nuko muri Kongo naho stability nta ihari. Gusa MONUSCO yamaze kugera muri Uvira, Wazalendo, FARDC, FDLR n'ababo bafatanyije bose na FDNB n'iki bose basubiye bavuye muri Uvira, ariko byakozwe mu buryo bwo kwikanga ko AFC M23 n'ubundi yatangiye kongera kwataka mu nkengero zayo. So ubu rero ndumva amakuru y'ahanga muri Afurika twayavamo hano twagana tugakomeza dukomereze muri Aziya. Tugiye New Delhi, wewe tuvuze New Delhi ngo tugiye mu Buhinde. Umurwa mukuru ngira ngo waruzi, umurwa mukuru w'Ubuhinde waruzi ko ari New Delhi cyangwa waruzi ko ari Mumbai? Waruzi ko ari Mumbai, ni New Delhi ntago ari Mumbai. Mumbai abantu benshi niko babizi, ni umurwa mukuru w'ubucuruzi, ariko Mumbai ni capital economique. Mukera yahoze ari capital nyine, ariko mbwa ari capital economique, ni umurwa mukuru w'ubucuruzi. So mu murwa mukuru w'Ubuhinde, turi mu Buhinde mo hagati. Abahinde abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Buhinde barimo baranenga leta yabo, ndetse banavuga yuko leta yabo igeze ahantu igaragara nkaho itagikorera Abahinde, ahubwo ishobora kuba iratangiye kongera kugaruka gukorera abakoloni, inyuma yuko Amerika yumvikanye n'Ubuhinde. Ubwo iyo tuvuze Ubuhinde nyine utamva umuyobozi w'Ubuhinde, minisitiri w'intebe w'Ubuhinde, ntabwo bajya perezida bo, minisitiri w'intebe n'ufite imbaraga yitwa Narendra Modi w'Ubuhinde, yumvikanye na Amerika yuko agiye kureka kugura peteroli ya makeya y'Abarusiya, ya make twumva ngo ya makeya, ariko hanyuma akagabanyizwa imisoro kuri tarifu y'imisoro na Amerika. Ibyo rero byateje uruntu hagati mu Buhinde. Urumva muri politike y'Ubuhinde harimo ikibazo kijyanye n'ibyo bintu.
ari nako nanone icyo kibazo kitari mu Buhinde gusa, ubwo turagana he tujye muri tugiye kugana mu Burayi noneho aho hari ikibazo kimeze nk'icyo nanone. Umuyobozi wa Hungary si icyongereza rwo, Hungary ubwo ni Hongiriya. Umuyobozi wa minisitiri wabo yitwa Viktor Orban yavuze yuko Ukraine atari umuntu atari uwo batabyumva kimwe gusa, ahubwo Ukraine ari umwanzi, ikwiye kuzafatwa nk'umwanzi kubera yuko yabashije kumvisha ubumwe bw'Uburayi kugira ngo bwirukane peteroli ya makeya y'Uburusiya